Hvala uvažena ekscelencije gospodine Nebezni za priliku da večeras se obratim vama i članovima Savjeta bezbednosti, da izrazim zadovoljstvo činjenicom da ste ovu inicijativu pokrenuli i obezbedili da upravo na ovaj način diskutujemo o Dejtonskom sporazumu i njegovih 25 godina, ali jednako tako i vremenu u kome će se oni dalje primjenjivati. Koronavirus je zahvatilo čitav svijet i ona je učinila da naša komunikacija ne bude moguća direktno, nego na ovaj način. Želim da kažem da je svima nama poznato da je opšta kvalifikacija da je Dejtonski sporazum jedan od najvažnijih dokumenata međunarodnog prava nakon Drugog svjetskog rata. I zaista ne treba o tome mnogo izvoditi dokaz. Citirat ću, ne postoji greška u samom sporazumu, nego u tome kako se shvata njegova primjena. Rekao je Richard Holbrooke, tvorac Dejtonskog sporazuma, čovjek koji je obezbedio da se napiše tekst sporazuma i da on bude prihvaćen od strana. Bečka konvencija o međunarodnom pravu i sporazumima kaže da se međunarodni sporazumi primjenjuju, a ne da se tumače. Hoću da kažem da je bazičan odnos i bazičan stav Dejtonskog sporazuma da je Bosna i Hercegovina zemlja koja je sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Iz toga je izvučeno u svim njegovim dijelovima i svim njegovim članovima Konstitucija Bosne i Hercegovine koja je omogućila kao prethodni politički dogovor da se zaustavi rat u Bosni i Hercegovini i da se uspostavi mir. Mir je ključna riječ svog ovog vremena. Mir koji neprestano traje i nije ugrožen od strane i nije bilo sukoba između etničkih zajednica i pogotovo to posljednjih godina i posljednjih decenija ne postoji. Bosna i Hercegovina, dakle, je složena državna zajednica. Ona koja je pratila u suštini organizaciju Sjedinjenih Američkih Država i značajno se kroz Dejtonski sporazum oslanjala na ono što su Sjedinjene Američke Države u svojoj konstituciji uradile. Želim da istaknem jedan važan član, gotovo prepisan iz Ustava Sjedinjenih Američkih Država, koji kaže samo ono što je izričito dato Bosni i Hercegovini pripada njoj, sve ostalo pripada entitetima. Vjerujem da je Inzko pročitao taj stav i da bi trebao da to zna. Ali on i onako nije zadužen da tumači Ustav. On je neovlašteno upetljao se u tumačenja mnogo čega u Bosni i Hercegovini. Odnosi se to na i njegovih ovih 10 godina, ali jednako tako na sve visoke predstavnike koji su promijenili karakter Dejtonskog sporazuma i umjesto u skladu sa Bečkom konvencijom da primjenjuju sporazum, oni su ga tumačili tako što su uveli sferu ili poziciju takozvanog duha Dejtona i po tome je masovan, neobjektivan, nepravičan i kriminalan bio Paddy Ashdown, koji je koristio sve moguće načine da skrši Dejtonski sporazum, a u svojoj knjizi je i napisao da je njegova uloga bila da ukine Dejtonski sporazum i napravi novu Bosnu i Hercegovinu. Nikada to nije bilo ovlaštenje visokog predstavnika. To je bila laž na koju su promovisali i njegovi kasniji naslednici, pa sve do samog Inzka, tvrdeći da treba da naprave neku drugu Bosnu i Hercegovinu mimo Dejtonskog sporazuma. Famozni visoki predstavnik je uveden aneksom 10 Dejtonskog sporazuma o civilnom provođenju toga sporazuma, isključivo toga. Neovlašteno i nigde ne piše u Dejtonskom sporazumu da postoji savjeti za implementaciju mira. Mogu razumjeti velike i moćne zemlje da to urade. Taj savjet je mimo Dejtonskog sporazuma navodno dao gospodinu visokom predstavniku da ne samo tumači, pomaže, usmjerava, nego da nameće i donose zakone. Neizabrani stranac odjednom se pojavio u svjetskoj političkoj praksi kao neko ko je dobio mandat na osnovu potpisanog aneksa 10 od strana
a strane su bile Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska, moja Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i neka provizorna Republika Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u tom aneksu piše da je visoki predstavnik dužan da podnosi izvještaje stranama, dakle ovim i drugim zainteresovanim međunarodnim institucijama. Nikada Republici Srpskoj visoki predstavnik nije podnio izvještaj. Hoću da kažem da Savjet bezbednosti ni Ujedinjene nacije, ni bilo koja međunarodni nivo nije uveo visokog predstavnika u Bosnu i Hercegovini, nego je uveo ga aneks 10. Danas, kada izvršim inventuru i pogledam, od tih 5 strana ovako stvari stoje. Srbija hoće da ode visoki predstavnik. Hrvatska hoće da ode visoki predstavnik. Republika Srpska hoće da nestane visoki predstavnik. Federacija Bosne i Hercegovine, 50% federacije hoće da ode visoki predstavnik. Na zajedničkom nivou Bosne i Hercegovine 2/3 političkih predstavnika hoće da nestane visoki predstavnik. A on dalje, ovdje pa i na ovom mjestu, bilo bi mi neugodno da sam on, nastavlja da manipuliše sa Savjetom bezbednosti, kako to uspješno radi već duže vrijeme. Iznosi neistine. Govori samo na bazi očekivanja tapšanja ramena po Sarajevu, ili vjerojatno, i želim da i sumnjam u to, značajnih apanaža i dobrobiti koji dobija zbog toga. Visoki predstavnik gospodin Valentin Incko, sve mu što je rekao i danas, a i govori u prošlosti, mrzi Srbe. I on je ili plaćen za to ili zaista ubijeđen da tako treba da bude. Govorio je i danas o tome i ja želim da se osvrnem na to, jer naprosto sam mislio da je ovo mjesto za jedan dostojanstven dogovor i razgovor o tome. Mogu da govorim o Dejtonskom sporazumu mnogo. Savez za implementaciju mira nema u sebi u svom sastavu Srbiju i Hrvatsku koji su garanti Dejtonskog sporazuma. Savez za implementaciju mira koji je izvan Dejtona uveden odlučuje konsenzusom, a u posljednje vrijeme nema taj konsenzus. I sada je došao na ovu sjednicu i mene je veoma drago što je tu Incko. Incko, koji zloupotrebljava govornicu, i reći ću vam samo jednu stvar. I on govori u ime jednog naroda, bošnjačkog naroda. On isključivo govori u ime muslimana u Bosni. On ne govori u ime ljudi ovdje, on ne govori u ime Dejtonskog sporazuma. A da bi vaš osmijeh, gospodin Incko, bio obiljiviji, reći vam samo jednu stvar. Isto što je napisao u pismu Izetbegović, da je trebalo da bude predsjedništvo, i vi ste to rekli. Da li vam je, gospodin Incko, poznato da sam ja predsjedavajući predsjedništva? Da li mislite da ja nisam upitan da govorim u ime predsjedništva? Ako hoćete da vam kažem, reći ću vam sljedeće. Ja kao predsjedavajući predsjedništva nisam zaprimio nijedan zahtjev o tome da se predsjedništvo izjasni u ovoj situaciji. I zato samo mogu reći, o tome gospodin Incko nema stava predsjedništva. I vi niste čovjek koji tumači predsjedništvo, ja vam to nikad neću dozvoliti. Ja sam taj koji kao predsjedavajući tumačim stavove predsjedništva, ne vi svojim lažima pred ovako visokim tijelom. I to je dokaz da radi zajedno na istom cilju, istome zadatku, kao što to čine naravno ovi iz Sarajeva, Bošnjaci. Zato se čudim, otkud vam gospodin Alkalaj ovdje u ime Bosne i Hercegovine? Zašto vam tu? Zar li neko od vas, gospodo ekscelencije, članice država Savjeta bezbednosti, dolazi na sjednice Savjeta bezbednosti onako samo kako vi hoćete? Ili možda pitate svoje centrale o tome? Moram vam reći da gospodin Alkalaj nikoga nije pitao. A bio je dužan da pita predsjedništvo. Mi smo pusta oni koji vode spoljnu politiku, a ne gospodin Alkalaj. I ne može on da oda po State Departmentu u Njujorku i da promoviše politike jedne partije, jedne strane. Danas je pripremajući se navodu za ovaj nastup ovdje, moram reći da nije usaglašen. I on to govori u svoje lično ime i veliki je dokaz da govori u ime samo svoga šefa Bakira Izetbegovića i Željka Komšića. Alkalaj nema saglasnost za svoj nastup. I ovo što će on uraditi, to je privatno, on nikoga ne predstavlja. On manipuliše u mnogim slučajevima o tome. U svakom slučaju, dakle, mislim da samo ova odrednica o kojoj govori o tome da visoki predstavnik pokušava da predstavlja i manipuliše predsjedništvo, najbolje govori o njegovoj stvarnoj želji da o svemu tome on odlučuje. Znate vi jednako kao i ja, gospodo,
da je gospodin Incko samo može da se kreće u okviru aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Postoji aneks 2 koji govori o vojnom dijelu Dejtonskog sporazuma. Tamo je bio nadležan da tumači taj aneks komandant Tifor, a ne Incko i ne visoki predstavnik. Visoki predstavnik ne može da tumači Ustav, mada se neovlašteno kao i večeras ovdje upušta u to. On je čovjek koji je pokušava da prigrabi za svoja nezakonita ovlaštenja, on je neizabrani stranac što se nas tiče. Izmanipulisao je ponovo ovdje Savet bezbednosti. Ušao u to da tumači Ustav i rad Ustavnog suda. Nema ništa, čak jedan arogantni Pediš Daun nije se usudio da uđe u suštinu Ustava i da ga mijenja, a pogotovo da kreira rad Ustavnog suda. Danas u Bosni i Hercegovini, gospodo i ekscelencije, imate mnogo dokaza u kome visoki predstavnik i OHR nameću odluke Ustavnog suda. Ustavni sud u kome postoji 3 stranca i 2 Bošnjaka sa 5 glasova od 9 uvijek preglasavaju Srbe i Hrvate. I to svaki put kad dođu sudije, strane sudije u Bosnu i Hercegovinu, sretnu se sa Inckom i nekim vodećim članovima stranih ambasada i donose i kreiraju odluke. I u tom pogledu ja želim da vas pitam jednu stvar. Ko je Pribe? Da li je možda jedan organ Bosne i Hercegovine tražio njegov izvještaj? Zašto mislite da smo mi ljudi niže vrijednosti, gospodine Incko, ako kažete da ima taj izvještaj? On za nas ne važeći. Mi ga nismo naručili. Šta hoćete i to da nametnete, jel? Pa dosta ste stvari ovdje nametli. I u tom pogledu niz dokaza o nezakonitom i kriminalnom ponašanju visokog predstavnika leži u tvrdnjama koje je večeras iznio Incko. On kaže, državna imovina navodno pripada zajedničkom nivou. Ustav Bosne i Hercegovine, gospodo, tvrdi neprikosnoveno u članu 3.3 da je Bosna i Hercegovina sastavljena od 2 entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i 3 konstitutivna naroda. Taj isti Ustav u kasnijim svojim odredbama kaže, kao što sam malo prije rekao, da sve ono što nije izričito dato Bosni i Hercegovini pripada entitetima. A Incko priča o državnoj imovini. Nigdje u Ustavu ne piše da Bosni i Hercegovini pripada imovina. Bosna i Hercegovina nema imovinu. Incko mora da provodi Dejtonski sporazum, a ne da krši Ustav. Tako i u ovom slučaju pokušava da iskreira odluke na bazi nekih tumačenja Ustavnog suda i da zabrani investicije na prostoru Bosne i Hercegovine. On je čovjek koji sprečava razvoj Bosne i Hercegovine, on je čovjek koji sprečava investicije u vremenu kada su one nama najpotrebnije, a to je vrijeme upravo ovo. Dakle, govoreći o ovome što je Incko govorio vezano za integraciju Republike Srpske i Srbije, ja pripadam srpskom narodu i ponosan sam zbog toga. Srpski narod je prihvatio Dejtonski sporazum vjerujući u korektnost međunarodnih predstavnika i međunarodne zajednice. U ovom vremenu se uvjeruju da to nije tako. Naš narod je mali, moj narod srpski je mali narod na Balkanu. Nikad nije bio i vodio osvajačke ratove i nikada nije bio izvan prostora gdje se nalazi naš narod. U prošlom vijeku moj narod je bio 18 godina pod sankcijama i 16 godina vodio nametnute ratove. Oba velika rata su nametnuta Srbima i 50% naše populacije je nestalo, gospodo, u vrijeme ova 2 velika rata. Ja njegujem sjećanje na pretke iz tih ratova i u jednom i drugom imao sam veliki broj pripadnika svoje porodice. I mi smo bili na strani pobjedničke koalicije. Rat koji smo vodili, građanski rat ovdje u Bosni i Hercegovini, vođen je zato što se je neko nametnuo raspad Jugoslavije, za koji smo mi vjerovali Srbi da je treba održati i da treba da bude sačuvan. Našem narodu se ne dozvoljava da upražnjava svoju slobodu. Mom srpskom narodu ne dozvoljava se da ima ista prava kao drugi narod u regionu. I kada kažem da mi treba neko da objasni kako je moguće da se Albancima na Kosovu daje pravo na državu,
a nama u Republici Srpskoj to ne dozvoljava, onda se mnogi ljute, veliki i snažni. I umjesto da nam to objasne, oni nas kažnjavaju. I ovo što radi Incko, to upravo to hoće. Hoće neku novu kaznu. Umorni smo od ovakvih ponašanja, tuđih zahtjeva i dalekih obećanja. Incko nema nikakvu podršku na lokalnom nivou. Gospodin Čović je uljudno to objasnio. Ali Incko danas radi protiv dva konstitutivna naroda. Protiv dva konstitutivna naroda koji su većina u Bosni i Hercegovini. Koji imaju isti cilj, a to je da očuvaju mir i da očuvaju slobodu. I da očuvaju prava koje smo stekli, gospodine Incko, a ne da vi vi kršite. Zaustavite tog monstruma koji nam pokušava ponovo nametati rješenja koja nisu u skladu sa Dejtonom. Incko će razvaliti ne samo Dejtonski sporazum, nego će i Bosna i Hercegovina se raspasti. Na ovaj način mi ne možemo da se krećemo sa ovakvim načinom. Dozvolite nam da u Bosni i Hercegovini obezbedimo i obnovimo naš bazični sporazum o tome kakva treba da bude Bosna i Hercegovina i kako može da ide dalje. A ne da je jedan neizabrani stranac još maloga znanja u Bosni i Hercegovini, zlonamjeran, čovjek koji radi protiv dva konstitutivna naroda. Dva konstitutivna naroda, Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne može da ima podršku, ta rješenja nisu održiva. On se sveti Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Incko ne zaslužuje da učestvuje u ovakvim razgovorima, kamal da donosi neke mjere. Sve jedne njegovu mjeru ćemo odbiti, nećemo je primijeniti, jer je izvan Dejtonskog sporazuma. Gospodin Valentin Incko ništa nema sa državnom imovinom u Bosni i Hercegovini. Apsolutno ništa nema. Ali on hoće ovdje da zaustavi razvoj, sprečava izgradnju elektrana, sprečava izgradnju aerodroma ili pokušava da to uradi. Neobjašnjivo. Znam da neke velike zemlje stoje iza takvog njegovog ponašanja, ali naprosto mora da znate da mi u Republici Srpskoj nećemo objaviti ni jednu odluku u službenom glasniku gospodina Incka. Samim tim neće se ni primjenjivati u Republici Srpskoj. On je davno prekršio sva svoje prava. I kada god pričate, bez obzira koliko išlo ispod nivova ove sjednice, a ja sam htio da budem na daleko većem nivou reći, da u značajnoj dijelu pomoći koju dajete kao navodno OHR i Bosni i Hercegovini značajno odlazi na plate ljudi koji tamo rade, najviše za Incka. Govorim to samo zato da vam kažem da nisam spreman da to tumačite da je to pomoć Bosni i Hercegovini. To je pomoć samo jednom čovjeku koji je neizabran i koji ovdje se ne ponaša u skladu kako treba. 5+2 za zatvaranje visokog predstavnika su izmišljena stvar izmišljenoga Vijeća za implementaciju mira. Kada Incko govori o potrebi formiranja novih organa, namjerno neće da kaže ni vama, jer nemate ni vremena da s time upoznate, da to mogu samo raditi strane u potpisnice Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustava. Dakle, strane u Bosni i Hercegovini što se toga tiče, gospodin Incko, su Republika Srpska i Federacija, niste vi. Vi nemate ništa s tim. Zašto ste kršili međunarodno pravo? Naćemo načina jednog dana da u jednoj pravičnoj pravosudnoj proceduri zatražimo i odbranimo svoja prava. Sada znamo da veliki svijet podržava veliku imaginaciju koja se zove Valentin Incko i visoki predstavnik. No, ono što treba da učinimo jeste da očuvamo mir. Ja sam za Bosnu i Hercegovinu kako je napravio Dejtonski sporazum sastavljen od dva entiteta i tri naroda. Protiv sam Dejtonske sporazume Valentina Incka i smatram da imam pravo kao predstavnik naroda da tražim druga rješenja. Svako moje drugo rješenje izvan Dejtonskog sporazuma podrazumijeva pravo da Republika Srpska u skladu sa dokumentima vaše organizacije i naše i moje ima pravo da primjeni dokumente i da primjeni odredbe o samoopredjeljenju. Nećete valjda reći da nema prava. Zašto neko ima pravo, a mi nemamo pravo? I hoću da vam kažem da sam spreman da radim mimo Incka i njegovoga uplitanja, da radim na tome, da uredimo naše odnose u Bosni i Hercegovini i da nastavimo da funkcionišemo kao zemlja koja je sastavljena od dva entiteta i tri naroda. Ukoliko dalje Incko bude nametao, smatram veoma legitimnim da Republiku Srpsku usmjerim ka integracijama sa matičnom državom Srbijom. Koliko god to bilo prihvatljivo ili neprihvatljivo, mislim da je osnovni razlog za takvu akciju
naša reakcija da to učinimo, a akcija gospodina Inzka i međunarodne zajednice da nas razvlaste. Mi ne želimo da ovdje o tim stvarima koje su veoma jasne diskutujemo. Samo nekoliko činjenica još. Konstitutivnost Srba u federaciji ne postoji i ne poštuje se. Samo u Sarajevu, gdje je 1991. godine živjelo 150.000 Srba, danas u tom gradu, gospodine Inzko, radi samo 15 Srba. Nećete nikada o tome obavijestiti Savjet bezbednosti. Srpska djeca u federaciji ne uče srpski jezik, osim u Drvaru i Glamoču koji imaju lokalnu srpsku vlast. Svega 56 djece u cijeloj federaciji, to je drugi entitet, uči srpski jezik. U Sarajevu nijedno dijete srpsko ne uči srpski jezik. O kojoj ravnopravnosti govori Inzko? Manipuliše kao i obično sa svim. Međunarodna zajednica oličena u visokom predstavniku nameće nama efikasnu i građansku državu. Nećemo se odreći našeg nacionalnog identiteta. Nije Inzko taj zbog koga mi to uradili, a nema nikoga drugog autoriteta koji mi to učinili. Napravimo funkcionalnu Bosnu na bazi Daytona i činjenice da je sastavljeno 2 entiteta i 3 naroda. A ne da promijenimo čitavu organizaciju i strukturu Bosne i Hercegovine samo zato što to sviđa Inzku i nekome i Bošnjacima, a nikome drugom ne sviđa. Inzko radi protiv 2 naroda ovdje. I to nije malo. Dakle, sam visoki predstavnik često upućuje kritike samo Republici Srpskoj. Gospodo, 14. septembra 2019. godine Stranka demokratske akcije, čiji je pokrovitelj gospodin Inzko, je donijela deklaraciju i rekla da treba ukinuti entitete i konstitutivne narode i napraviti Republiku Bosnu i Hercegovinu na sasvim drugim principima. Jeste čuli ikada Vinska da je progovorio na tu temu? Jeste čuli da taj veliki nesposobnjagović priča o tome da je to ugrožavanje Dejtonskog sporazuma? Nikada nije o tome govorio. Nikada. Ali je zato uvijek spreman da uhvati neku izjavu i da to digne na nivo Savjeta bezbednosti. Rezolucija, odnosno deklaracija Stranke demokratske akcije od 14. septembra 2019. godine je direktno rušenje Dejtonskog sporazuma. I u suštini, i u dijelovima. I traži dalju majorizaciju Srba i Hrvata. Za nas tu nema mjesta. U takvoj Bosni i Hercegovini za nas, za moj narod, a vjerujem i za narod gospodina Čovića, nema mjesta. Ja u toj Bosni i Hercegovini ne doživim. A Nekicko vama svaki put obavještava da postoji neki Dodik tamo koji stalno nešto ruši. Ne. Sve što je srušeno u Bosni i Hercegovini od Dejtona srušio je visoki predstavnik. I u tom pogledu molim vas da gospodina Inzka uputite kući i ne tamo uživa u značajnoj apanaži koju je primio na našoj muci. I da u tom pogledu posvetimo se miru. Ja hoću da radim sa vama, sa vašim vladama, ali ću uvijek iznijeti samo svoj stav. Moram vam reći još jednu stvar koja je isto tako važna. Završen je rad Haškog tribunala. Srbi su tamo osuđeni za 1100 godina. Bošnjaci za 40 i nešto godina. To nije s razmjera rata koji se ovdje desi. Nećete tu istoriju, gospodin Inzko, vi napisati na taj način. Jer to nije istina. Imate čovjeka koji je u Srebrenici ubijao Srbe i postoji video zapis o tome. On se smatra od strane Inzka i njegovih šefova iz Stranke demokratske akcije za majku Terezu, a svaki Srbin, pa i onaj koji se tek sad rađa, on je monstrum koji ovdje treba da bude kažnjen, tako što će biti uvučen u zemlju u kojoj neće imati nikakva prava. Ja kao izabrani predstavnik naroda to ne mogu. Mi smo za europski put Bosne i Hercegovine i radit ćemo na tome. Da bi ona išla ka Europi, mora se uvažavati Dejtonski sporazum. Sva naša buduća rješenja moraju biti na Dejtonskom sporazumu. Podržavam da se izvrši stvarna i suštinska reforma izbornog zakona, a ne onu koju zagovara Inzko. To je još samo jedna manipulacija. Ta izborna reforma mora poći od jedne stvari, to je da se konstitutivni narodi moraju biti vidljivi u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Ako to nemate, mislim da smo dobro trasirali put nestanku Bosne i Hercegovine, koja se, ta samo pozivanje na nestanak se ovdje ili na nekim mjestima smatra jeres. Ja to neću.
ali isto tako neću da prihvatim ono što nije u interesu mog naroda. Neću da prihvatim satanizaciju Srba ni u Srbiji, ni Srbije, ni Republike Srpske. Ovaj narod je slobodarski narod i želimo da s drugim narodima gradimo dobro Bosnu i Hercegovinu. Ta Bosna i Hercegovina dobro može samo da bude bez visokog predstavnika. I može da bude bez tri sudije u Ustavnom sudu. Mi nemamo suverenitet. Mi smo zemlja pod protektoratom. I to zamislite tako prosječnog tipa kao što je visoki predstavnik, gospodin Incko. To je nešto što ne možemo da naravno prihvatimo. Znate šta će on sad otići? Otiće u Sarajevo, jer tamo gdje sjedi, i večeras će napisati neke odluke koje će pokušati da zbog ovog što je ovdje danas rečeno, večeras rečeno, da kazni i mene i gospodina Čovića. Ili da kazni Republiku Srpsku i srpski narod. I pogledajte to samo narednih dana, vidjet ćete da je to uradio. Ili već radi. Ili je to uradio ovo, a ja ne znam. Svakako to govori o tome koji je ovo demokratski kapacitet u Bosni i Hercegovini. Ovdje nema nikakvog demokratskog kapaciteta. U 25 godina održali smo po ocjenama OSCE-a i drugih međunarodnih institucija slobodne i fair izbore. Znači svake druge godine od 1996. godine ovdje se drže ili lokalni ili opšti izbori. I svi ti izbori su bili fair i bili pošteni. Po ocjenama OSCE-a i po ocjenama drugih relevantnih međunarodnih institucija. Šta sa izborima ima gospodin Incko? Ko je on da tumači izbore? Ko je on da govori o tome kako se bira Centralna izborna komisija? To nije u njegovoj nadležnosti, gospodo, pročitajte, molim vas. Molim vas, pročitajte. Samo pročitajte. Nemojte meni vjerovati. Pročitajte ovo o čemu sam govorio i vidite da li sam u pravu ili nisam. Prihvatit ću svaku vašu ocjenu. Samo nemojte me ubjeđivati da ono što piše nije tačno. Zahvaljujem se na svo vrijeme koje ste posvetili. Mislim da to ima smisla. Ovdje se pokušava samo prizivanje međunarodnog intervencionizma neke stvari nametnuti i riješiti. Želim da kažem u svojim, a pokušat ću da to govorim u ime svih, Bosna i Hercegovina zaslužuje mir i slobodu. Kao slobodna zemlja sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Sve izvan toga je ugrožavanje slobode i ugrožavanje mira. Mi u Republici Srpskoj nemamo ni jedan ratni plan. Mi nemamo ni plan za secesiju. Ali nećete nam, gospodin Incko, zabraniti nikad na vaše tvrdnje o tome kako je imovina pripada Bosni i Hercegovini, da vam ne kažemo da nećemo da to u Bosni i Hercegovini živimo u kojoj vi to kažete. Jer lažete. I nije to istina. U svakom slučaju, dakle, završit ću. Hvala vam za vrijeme koje ste nam dozvolili. Velika mi je čast da vam se obratim. Nisam računao da će gospodin Incko ostati na niskom nivou kao što je pokazao to večeras i zato su i ovdje neke moje riječi koje nisam ni planirao da iskažem, a tačne su, isključivo motivisane njegovim upornim negativnim odnosom prema Srbima, mržnji koju upotrebljava. Zamislite, Srbima je prije nekoliko dana umro vrhovni, odnosno naš patrijarh, njegova svetost. U Bosni i Hercegovini živi mnogo naroda. Nisam primijetio, možda jeste, ali ja nisam primijetio da je gospodin Incko izrazio saučešće. A bio je u prilici da nam daleko nižim, ako jeste, hvala vam. Ako ja nisam primijetio, mogli ste malo biti vidljiviji. U svakom slučaju, dakle, možete misliti da još to nije uradio. U svakom slučaju, želim vam sve najbolje, vama i vašim porodicama. Vjerujem u mir u Bosni i Hercegovini. Nisam spreman ni na jedan ratni potez i borit ću se političkim sredstvima da Bosnu i Hercegovinu očuvam kao zemlju s 2 entiteta i 3 naroda. A koliko to ne bude bilo moguće, borit ću se da Republika Srpska ima svoj put slobode i da bude integrisana s onim koji želi da živi. Hvala vam lijepo.